srca još su vrema, još nam vatra sja. Pružam ruke, a te nema svuda, svud je mrak. Nema te, ne. Dođi sada kad te želim, kad sam ludo sam. Tako želim da ugasiš ove vatre plam. Nemoj da te uzalud, zovem ja. Ti si ovu ljubav tijela, gdje si sad. Pružam ruke, a te nema svud je mrak. Nema, ne. Tražim, molim te ja. Zaključano je! Zato i zvonim, otvori. Pa otključaj! Nemam ključ. Opet. Ko je? Joj, ko bi bio, pa tvoja mama. Ostavi moju mamu na miru, jesi čuo? Opet si zaboravio ključ. Preglup je taj kostim. Nisam te valjda probudio. Nego šta si mislio, da te čekam budna cijelu noć? Ej, ona, pa tek su 4 sata. Lucijane, taj sad stoji već 2 dana, zato što netko nije u stanju promijeniti baterije. I šta radiš sad tamo? Ne možeš se tu izluvat. Aj pazi malo. E, šta se tako, dogovorili smo se da ću doći kasnije, nisam mogao otići prije nego što je počeo. E, pa nisi trebao nići. Šta ćeš ti na tom plesu? Odrastao čovjek ide na maskenbal. Kostimirani ples likovnih umjetnika. Oženjen čovjek. A znaš da me nijedan ne bi pogledao. I šta sad radiš tamo? Pa grijem se, hladno mi je. Ti nisi normalan, pa znaš da se grijanje gasi u 10. I baš se sad to moralo reći, taman mi je postalo toplije i baš se sad to moralo reći. Mi 2 godine nismo u braku, a gospodin ne ostavlja samo radi plesa nekakvih umjetnika. Jaki umjetnici. Molim te, serviraj mi tu jezikovu juhu sutra, sad sam stvarno klepan. Samo iznosim činjenice. Da sam možda nešto krivo rekla. Gledaj, ti ne možeš shvatiti da muškarac ponekad mora nešto vidjeti kako bi se duhovno obogatio. Malo si se previše uživio. Ti si predsjednik stranke. Šta ćeš ti na plesu ligovnjaka? Počasni predsjednik. Još gore. Ne kaže se ligovnjaka nego... Znam, namjerno sam to rekla. Mala igra riječima, nisi skužio. Ples govnjaka. Ali ja sam i slika, to si zaboravila. Stvarno. Najobičnije mazalo. Kad si zadnji put prodao sliku? Pa nisam kriv što ih ljudi ne kupuju, kako je to vezimo sad? Nikad nisi prodao ni jednu. A to govoriš samo zato što se ljuta, poslije će ti biti žal. Ja sam umjetnik, trebaju mi umjetnička uzbuđenja i zato sam išao. Na primjer šta? Umjetnička uzbuđenja. Navedi jedno. Pa na primjer, večera smo uprizorili amfitritin ulazak, kad bi ti znala što je. Kako ne bi znala? Bolest, trbušna infekcija. Amfitrita, boginja mora. Pa to sam i rekla. Vodene boginje. Boginja mora iz grčke mitologije, kakva je boginja? To sam i rekla, uopće me ne slušaš. Mislila sam da si rekao enteritis. Ne artikuliraš najbolje. Još bi mi samo trebalo da se u slikanje počneš baviti glumom. Uglavnom, kad se amfitrita pojavila onako iz školjke, gola, kakvo umjetničko uzbuđenje, kakav prizor. Sramota. Ja takve grudi nikad nisam vidio. Pa baš ti hvala. A mislim i tvoje su u redu, a ovo su ipak grudi jednog modela. Ajde, šta fali mojim grudima? Šta fali mojim grudima? Da čujem šta mi fali! Šta fali? Dobro, ne fali ništa, možda su malo ovdje nalik na vješali. Sviđa! Ne diraj! Idi i diraj stisne te svoje amfitritice kad su tako savršene! Mene više nećeš ni tako si! Daj se smiri! Na vješalicu, ma nemoj! Hoćeš da ti sad kažem, da hoćeš? Što? Hoćeš da ti kažem šta mi je rekao jedan naš susjed? Koji susjed, o čemu? O mojim sisama. A, koji susjed? Šta te briga, neću ti reći. Rekao mi je susjeda, rijetko koja žena ima tako čvrste grudi kao vi. Eto. Šta? Pa kako on zna, kako on može znati? Pa vidio me čovjek na prozoru. A jesam ti 100 put rekao? Čekaj, kako može znati, jesu čvaraste ili ne? Bože, iskusan čovjek, vidi odoka. Pa nisam ti 100 put molio da ne hodaš gola novca do. Ti sad... Nema nije ja temu. Čuo si šta je čovjek rekao? I ona slušaj.
Čuj to! Šta si dirao, dirao si. Na moje grudi možeš zauvijek zaboraviti. Baš su me briga. Idem spavati, onako sam umro. Tu kraj mene! Ne dolazi u obzir. A daj, nemoj me zajebavati. Možeš spavat u kadi. Ali to je bračni krevet i pola je moje. Dobro? Ali da nisi slučajno nešto pokušavao. Ne mislim. Nisam ni mislio. Laku noć, Ivona. Laku noć, glupi Lucijane. Prestani! Ajde začepi. Pa boli me trbuh, jako me boli. Želiš li možda čaj kamilice? Može, hvala. Onda si ga skuhaj, a mene pusti da spavam. Jako si ljubazna. Da nisi jeo vani, već bi satima spavala. Pa bio sam gladan. Proštrljivac. I povraćam se. Da se nisi usudio! Jesi čuo što sam rekla? Joj, ajde, pusti me samo da spavam. Jesam ja možda tebe probudila ili ti mene? Ko je to probudio? Ko mi je zavolio trbuh? Pusti me samo da spavam. Ostalom, nisi mi rekao koliko si platio tu svoju večeru? Molim te, možemo o tome sutra? Ne možemo. Koliko si naših kuna potrošio na tu svoju večeru? Ne znam, ne sjećam se više. 365, 635 kuna, ne znam. Strašno, sramota. A kad sam si ja kupila onaj parfenčić, onda si rekao da je preskup. Pa bio je preskup. E pa nije. I ja tu bočicu još uvijek imam. I potrajaće mi. A gdje je sad tvoja večera? Evo, tu je popipaj, mislim da se vita. Prestani. I prestani vikati. Jer ja nemam pravo na miran san ko svi normalni ljudi. Ne zatvaraš usta. Ja, pa ti si prva počela. Sad stvarno idem spavat. Laku noć, Ivona. Laku noć, glupi Lucijane. Ivona? Ivona? Neko zvoni. Šta? Ko je to? Pa sigurno nisu gosti. Kakvi gosti? A otkud ja znam? Šta pričaš onda? Joj, Lucijane, šta tu se nešto dogodilo, bojim se. A šta se imaš bojat, budi hrabro. I ti pogledaj! Kak ću u ovakvim kačama? Sigurno je neko pogriješio vrata. Čekaj! A? Daj meni moj grtač. A di ti? A tu ti u rukama daj. Prosti, izvoli. Sigurno su otišli. Nisu. Ko je? Ko je to? A otkud ja znam? Pa daj pitaj. Ko je? Joj, sigurno se nešto dogodilo. Šta mi se dogodilo? Pa samo da je s mamom sve u redu. Ulica je neuništiva. Znaš da je odjedila Gležan, šta ako se nešto zakompliciralo? Nisam ja te sreći. Šta si rekao? Rekao ne daj Bože. Slušaj, Lucijane, ja sam tebi rekla da ostaviš moju mamu na miru, jer ako ja... Prso. Ko je? Ko je to pred vratima? Ja sam Josip. Ugala se mame. Moja mama. A gospođine mame. Eto, jesam rekla! Kakav sam sluga? Otkud sam, otvaraj! To je sigurno neka prevara, kakav sam sluga. Oslijedila je Gležan i rekla da će uzeti nekog da joj pomogne, sigurno ga zove sluga, znaš nju. Molim vas, otvorite. Otvaram. Što se dogodilo, mami? Što se dogodilo? Recite, što se dogodilo, mami? Gospođo. Da, recite, što se dogodilo? Pa uprostite, ispričajte me sad. Pa daj se zagrni, pa prehladit ćeš se. Daj, pusti me. To na vrh. Recite, što se dogodilo? Što se dogodilo? Da, recite, što se dogodilo? Kako bih rekao? Dozvolite sve. Ne, nije. A eto, vidi sve u redu. Nije. Recite već jednom, recite. Pa nije. Nije baš najbolje. Kako? Gležan, znala sam, jer jako loše. Dosta je loše. Lucijane, mama je jako loše, rekla sam ti da će mama biti loše, ja znam da je mama loše. Mama je loše, da ja to osjetim da je mama loše, mama je loše, ja znam da je loše. Može se tako reći. Znate, Znate li mama loše, to nije loše, ti me nikad ona je živa. Molim? Vaša mama je mrtva. Moja supruga. Hoćete reći da je punica preminula?
ostavite vi moju ženu, baš ste sad morali doći. Pa, mislim, Dobro, mislim, treba nešto pomoći, šta? donesite mi sredstvo za osvješćivanje da je probam osvijestiti. Brzo! Brzo! Brzo, brzo! Ivona! Brzo, brzo, brzo! Ivona, čuješ, sve će biti u redu, samo se drži zlato. Sve će biti u redu, sve ćemo riješiti. Ivona, sve će biti zlato u redu. Ivona, me čuješ? Ivona, zlato. Ivona! Nema mi to sredstvo za osvješćivanje. Šta je uopće? Dajte vi ju pridržite, ja ću naći. Dajte, gospođo. 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 Dobro, idemo nas dvoje u krevet. Ajde. Ajde, gospođo, idemo nas dvoje u krevet. Pa što to radite? Pa pustite joj sise! Kakve sise, samo sam ih bio u krevet. Pa samo je spustite polako. Šta spustite? Ne pada mi valjda sad te stvari raditi. Ivona zlato! Ja! Sad ćemo biti. Ivona, čuješ me? Neće tebe niko dirat. Neće tebe niko dirat, Ivona, sad ćemo mi tebe. Oprostite! Zaboravio sam zavoj. Oprostite, Josipe, molim vas. Jel mi možete donijeti zavoj? Zaboravio sam zavoj. Brzo. Zavoj. Brzo. Joj, Ivona, drži se, Ivona, sredstvo za osvješćivanje sam donio, sve će biti u redu. To će ti pomoći, to je to. Sredstvo za osvješćivanje, to je to. Samo se drži, sve će biti u redu, sad ćemo to povezati. Dajte brzo. Jel to? Ivona, drži se, samo se drži, sve će biti u najboljem redu. To ćemo mi riješiti, najbrže što možemo. Sad ćemo mi to zavladiti. Da vidimo. To je tako dobro. A šta vi nećete pomoći? Mislim, vi niste taj bolničar. Ne, ja sam sluga. A vi niste taj medicinski. Ne, ja sam sluga posluga. Dobro, bio sam i meni maser vašem. Imam jedan strašan masažni potez, nisam nikad probao, ali... Šta mi se sam nikad znam, kako ste krenuli, pa neće li više ni tako? Smijem uzeti piće, bar. Ivona, sredstvo za osvješćivanje, sve će biti u redu. Jeste tako masirali i punicu kad je preminula? Ne, spavao sam. A gdje ste spavali? U svojoj sobi. A kako ste onda znali da je umrla? A ona je nešto viknula, pozvala me. Mislim, ja sam odmah došao, a bilo je već kasno. Očigledno da ovo meni ne ide. Evo, izvolite, probajte vi taj vaš potez, ali pazite što dirate. Šta je bilo? Ništa, baš ništa, evo. Šta je bilo? Pitaj čovjek. Ništa. Ko ste vi? I što se dogodilo? Malo sam se nesvijestio. Jao, mama Lucijane. Moja mama Lucijane, mama je umrla. Zlato, sve će biti u redu, samo treba imat nade. Kakve nade, glupane, mama je umrla. Gledaj, punica se riješila silne patnje. Znaš samo koliko je bolio taj gležar. Ma joj, da se barem meni... Lucijane, što mi je to na glavi? To je sredstvo za osvješćivanje, dao sam sve od sebe da te probudim. Ti si mi to stavio. Da, iz žutog ormarića. To je sirup za spavanje, glupane. Ma nije, evo, pitaj čovjek. Eto, pa valjda znam šta je sirup. Kako vi to ne znate? A bili ste ta medicinska sestra moje pokojne majke! Gospođo, baš mi je drago što vam je dobro. Znate kako sam vas jednom potezu osvijestio? Priznajem, hvala. Kakav potez, šta ste mi radili? Ništa, sjedni, sad ću.
Samo sam, znači ništa. Samo sam ovako, Šta je bilo? Šta je bilo? Ništa, baš ništa, pitaj čovjek. ništa. Sjedite tu. Sjedite. Kako se vi zovete? Josip. Josipe. Da vi znate kako je moja mama bila dobra žena. Kako je samo voljela ljude, Josipe. Siguran si? Tako srce. Vi to nikad niste vidjeli. A sad je prestalo pucati. Žao mi. Hvala. Da samo znate kako je bila velikodušna prema ovom mom mužu. A on ne zna koliko. Znate kako ju je nazvao? Jel znate? Ne znam. Papuskara! A možete vjerovati u to? Ali znate šta, Josipe? Ona bi njemu sve oprostila, jer tako je srce imala. Sve bi mu oprostila, jer tako više ne može. Evo, Lucijane, zapravo, ja ti sad u njeno ime sve opraštam! Sve ti opraštam! Lucijane, ti si zaspao! Pa umoran sam. Umoran! Moje mame više nema, a gospodin je umoran. A vi, šta vi radite? Ne razumijem. evo. Šta ne razumijete? Niste li došli ovamo po nas? Ne trebamo li ići tamo, šta radimo mi ljudi? Trebamo, idemo Lucijane. Evo idemo, ja se spremam. Tako ćeš ići u ogrtaču. Pa i ti si u ogrtaču. Dok se spremim da si se presukao. Ja ću se sad na brzinu spremiti. U redu? Evo, Josip. Da ste došli lijepo sutra ujutro, sve bi bilo u redu. A ne ovako, sve nešto navrat na nos. Mislim, žao je meni punica, nije ona bila loša, ali ja i onako sad sve jedno. A šta ste vi oženjeni? Nisam. Niste? A šta radite tako masirate te babuske? A od nečeg se mora živjeti. A nečeg se mora i umjeti. A što kažu, šta je njoj bilo? Ne znam, kažu da je možda trom. A recite da ga niste slučajno vi pokrenuli kad ste ju masirali taj glež. Nemojte mi nabijati krivnju, mislim, teoretski sve moguće. Dajte mi recite, ko je autor ove slike? No, pojme, ja nisam. A znate kako bi se moglo možda doći do broja ovih modela? Stvarno ne. Šta je ovo? Ništa. Idemo, evo. Mislim, jel krećemo? Lucijane, tako ćeš ići. Pa kakve veze ima punjica je preminula? Iz poštovanja prema toj divnoj ženi, barem sad kad je više nema. Ivona, to sam ja. Lucijan, slikar, umjetnik. Punica zaslužuje iskrenu sućut. Lucijane, nemoj me izazivati, čovjeka čeka. Ne, ma nemojte zbog mene. Dok nabroj do 3 si se presvukao. A što se vi sad skidate? Vruće. Mislim dok oni tamo ne dođu. Bože, šta me gledate tako? A nešto vam s tom kaljenom. Pa da. Pa nešto. Nije ni čudo, Josipe. Nije uopće čudo. To je takav šok za mene. To je takav šok, Josipe. Vi to ne možete vjerovati. Ništa ne mogu napraviti kako treba. Ništa. Evo. I sad je to tu nešto zapelo. Hoćete li vi pomoći ili nećete? Hoću, recite. Šta da vam kažem? Pomozite mi s haljinom. Da. Moj Josipe. Moja gospođa. Josipe. Gospođa. Ajde, zovite me Ivona, tako bi me mama zvala. Dobro, Ivona. Josipe. Ivona. Josipe. Ivona i... Što to radite? U ovom tužnom trenutku dok ja tugujem za punicom, ti s ovim mesarom, maserom. Začepi! Ne trebaju mi sad tvoje prljave misli. Čovjek mi je pomagao s haljom, šta bi bilo da sam ovako otišla pred ljude. Uostalom, to si ti trebao primijetiti. Ali ti mene, Lucijane, nikad ne primjećuješ. Oprostite, Jovane. Josip se zove čovjek, šta me gledaš? Oprostite, Josipe, Lucijan nikog ne primjećuje.
Oprostite Josipe, vi ste jako uslužni, ali meni nije jasno zašto se ona skida pred potpunim strancima. Ko se skida? Samo sam je ovako paljen. Dobro, idemo. Ne dolazi u obzir. Tako ćeš i što si odlučio? U crnini. Pa da ljudi kad nas vide pomisle kako smo jedva čekali da umre. Kako smo unaprijed imali pripremljenu odjeću za to. Za to što se iznenada dogodilo. Ali drage, i ti si u crnini. Pa pogriješila sam. Možeš i ti na nešto misliti. U ovom teškom trenutku ti bi mi trebao biti podrška, ti. Ma, idem se presjeći. Čekaj, pomoć. Ni slučajno, sama ću. Da nisi ni slučajno dolazio za mnom. Moj Josip. Moj gospodine. Moj Josip. Gospodine. Možeš me zvati Lucijan, gotovo cijelu noć smo skupa. Pa Lucijan. Gotovo cijelu crnu noć. Cijelu. Imam jedan plavi saku u sobi. Molim te, odi do njega. Molim. Plavi sak. Molim. Svi vi što živite kao ja, pustite svaku nadu spas. Neka više nema, čujem neki dalek glas, uspomene jedino, ostaju vam sad. Sjećam se ti kada, kad sam Štovana punica, moja draga punica, jedina moja punica, najdraža, puno te volim punice. Volim te puno punice, punice, puno te volim. Priznajem, sastavio sam ovo pismo moje posljednje s Bogom, tebi punice. Puno prije nego što si nas zauvijek napustila i uputila se nebeskih prostranstva. Učinio sam to samo zato što sam htio biti spreman i da me tvoja smrt ne zatekne, pa da ne umuknem nad tvojim grobom u ključnom trenutku. I da ti se obratim posljednji put kao čovjek čovjeku, to jest punici. Ni na nebo molim te, ne vjeruj ništa što ti govori tvoja kćerka, moja žena, jer ništa od toga nije točno. Ne mislim da ništa loše, nego takve su žene. Mislim, nisi ti takva, nego neke žene, ali nije ona loša. Samo zbog nečega ona govori o tebi, da ja tebe ne poštujem, a ja ne samo da te poštujem, nego te baš i volim. Ne znam zašto ona meni govori tako, kad zna da to nije tako, ne znam i ne mogu znati, jer se žene ne može shvatiti. To je nemoguće ako si muško, a ja sam pravo muško. Čerka ti se dobro udala, moraš priznati, priznaj barem sad na kraju svog zemaljskog puta. Šta mi fali? Pravo muško i još umjetnik. Nisam ja tako loš slika kako ona misli. Rekla si da ćeš nastaviti u oporuku. Nadam se da to nisi zaboravila učiniti. Znaš da ćemo pametno potrošiti tvoju ušteđevinu, kao što ja znam da si skupila dosta novca i veselim se tome. Jako bi volio da si sada sa nama, jer smo mogli zajedno trošiti taj novac, da ga nisi tako ljubomorno čuvala, a ovako ćemo morati sami bez tebe. I još sam ti za kraj htio reći, Šta to čitaš? ništa. Ovaj sad. Da. Recite, se možda čulo ovo što sam ja čitao? Ne, ništa. Mislim da i ona nije slučajno čula. Ma, ne. Znate, Lucija, uopće mi nije bilo svejedno kad su me poslali ovamo, uglavnom. Mislim, ajde sam moram reći da ste dobili milijune na lotu ili za ne ovako tužnu vijest. Nisam znao kako ću. Nikad nisam vidio, ni baš nije ono. Onda kad sam rekao, nekako mi je laknulo. Baš mi nekako laknulo. Ivona, dolaziš? Samo trenutak. Ste došli po nas s autom? Da, dolje čekam. A nećemo biti ništa. Pa taksi, ne znam koliko će naplatiti. Taksi, pa vi niste normalni, ja to neću platiti, udjerat ćemo se. Jesi spreman?
Jeste vi s autom? Da, dolje je, čekaj. Aha, super. Uzo je taksi. Pa ti dobro, lijepo od vas. Znao sam da ćete se vas dvoje složiti. A ti si od prve srezao krvavu. Je. Lijepo si se sredio. Da, dragi, ti si jako lijepo. Ajde. E pa čekaj sad kad napokon treba krenuti nekako, nemam hrabrosti. Šta si se usao? Pa malo, Hoćeš da popijemo po piću? pa možda. Da popijemo svi po jednu put. Pa da, može. Ma naravno, evo ja ću. Dopustite ja ću. A šta jemo? Ne. Gledaj, ja tebe potpuno razumijem i meni ovo nije lako. U životu su nekad neki stvari treba porješavati, jednostavno treba stati na kraj i presjeći. Razumiješ? Znam, Lucijane. Hvala ti lijepo od tebe što me ohrabruš. Šta ću s tobom? I znaš, te tvoje slike, a nisu toliko loše. Ja dođem da se ovo. Evo, pice. Hvala. Hvala. Za hrabrost. Ajmo. Na trenutak sam zaboravila što se događa. Josipe, a recite, mama, koliko se to primijeti na njoj? Mislim, je se jako promijenila. Ma ne, kao da je živa, vidite. Joj, je se Janica napatila? Nije, to je bio samo trenutak. Danas jeste, sutra nisi. A znam, ali znaš, zadnji trenutak njenog života, evo. Zadnji trenutak nečijeg života. Recite, a je li jako boljelo? Mislim, kako se osjećala? Ma bila je super, imala je te. Fino je večera, pojela je 2 kriške šunke. Rekli ste, pojela je 2 kriške šunke. 2 kriške šunke je punica pojela. Mislim, moja mama uopće nije voljela šunku. A dobro, možda se zaželjela ovako pred smrtnicom. I onda je popila vodu s medom i... Vodu s medom? Vodu s medom je punica popila. Da, i otišla leći. Ne! Varam se, nije otišla odmah leći, nego je prvo otišla kod gospodina u sobu da mu poželi laku noć. Pomolila se. Ne znam to, kažem, otišla je poželjeti laku noć gospodinu u sobu, jel? Lucija, neko... Kako gospodina, kako sobu? Dakle, pa u njegovu sobu, vašeg tata. Lucijane, mi se sve opet to nesvijestila. Nisi draga jedno ako ovo zajedno sa njim. Nego štiti me, brzo, štiti. Au! To je bilo. Šta je bilo? Kako gospodina? Šta pričate vi? Josipe, da nije s vama bio još neko u stanu. Da nije on ubio. Bože, zašto bi je vaš tata ubio? Pa nije nitko ubio. Može umrići od straha, šta je ovo, šta se događa? Ste vi neki luđak, jer vi nas želite uništiti? O čemu se radi? Recite vi nama o čemu se radi. Mog tate nema već 10 godina. O čemu vi pričate? Bože, kako ga nema? Pa čovjek leži tamo nepokretan u sobi. U kakvoj sobi leži majmune? Ja tamo u kakvoj sobi, budalo? Gle, pa možda ga je cijelo vrijeme skrivala od vas. Josipe, koliko stan ima soba? Recite koliko stan ima soba? Koliko? 4 sobe. Lucija, 3 sobe! 3 sobe! Majmune, 3 sobe! Dobro, mi gledajte. Mislim, možda se ne slažemo najbolje oko soba, ali... Mislim, kako bi rekao... Dnevni boravak. Mislim, on je... Dnevni boravak i 3 sobe, šta? Dnevni boravak i 2 sobe! 2 sobe, Josipe! Dobro. Dnevni boravak i sobe i... Ma odakle vam uopće ideja da je to moj tate? Jeste vi stvarno neki luđak? Luđak! Hej! Čekaj, odakle vama ideja da je to moja ideja? I nećemo još jedan krug, šta? Ne mogu više. Prestanite nas vući. Dobro vam kaže moja žena, prestanite nas vući za... Za nos! I recite već jednom. Smijem sjesti. Šta da vam kažem? Znate, baš on kad uvijek lijepo priča o vam. Uvijek kad ga iznese na balkon, on... Stan nema balkon. A pusti ga da kaže, ajde pusti ga. Znači uvijek kad ga iznese na balkon, on kao da vas vidi dolje, kao svoju malu djevojčicu, pozdravlja vas. On viče. Ivana! Kako si lijepa! Ivana! Tak, pusti ga da viče kad čovjeka veseli. Dobro, a recite mi molim vas, kakva Ivana?
Šta je? Ma dobro, stari je pomiješao Ivana i Ivona. Ivana Fejdo, jel? Šta Fejdo? Prezime. Ivana Fejdo. Aha, Ivana Fejdo. Šta me tako gledate? Daću ja vama Ivanu Fejdo. Letimo ja. Ti uopće pročitao vrata, prezime na vratima. Pa nema svjetla u hodniku. Kakve veze ima šta nema svjetla u hodniku? Zapravo ima veze, ali to sad nije bitno. Čekaj, vi niste Fejdo. Jer te mi ličimo na Fejdo. Kako bih ja to mogao znati? Pa ni slični. Glupa. Čekaj, ovo nije stan 7. Ne, Stan 7 je dolje ispod lijeva, a mi smo gore iznad desno. idiote jedan. O ne. Šta je sad? Šta je sad? Da šta je sad? Ja sad moram ići kod tih pravih Fejdo. Ja moram ljude vas sve iz početka. A šta, nećete valjda misli da ću ja ići umjesto vas? A neko nema sreće, onda nema, ja. Jeste vi uopće svjesni šta ste vi nama napravili? To je Ivana Lucija, nego znate vi kako je sad meni? Znamo li mi, Lucijane, kako je sada njemu? Znamo li mi kako je njemu? Josipe, mene ne zanima kako je vama. Uopće me ne zanima kako je vama. Moja mama uopće nije umrla, a vi kupite se već jednom. Kupite se! Ostanite na terenu! Nestanite! Nestanite! Gubi se! Van izlazi! Gubi se! Gubi se iz stana! Nestani! Gubi se! Samo nestani, te nisam vidio. Svinja bezobrazna. Ovako glupa na svijetu. Kakva budaletina teška. Ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo. 4. Ivona, Evo ga opet. Lucijane. Zaboravili ste sliku. Kakva budaletina mogu. Trebali biste biti sretni što vam je mama i punica živa. Pa nisam ja valjda kriv što nije preminula. Gubi se, van iz stana! Gubi se! Gubi se! Jao, Lucijane. Ovako nekome zabiti nož u srce. On je meni zabio nož u srce. Mami, on i meni. Šta tebi, šta pričaš? Ma nemoj. Šta ma nemoj, nisi nikad volio moju mamu. Evo ti sa tvojom mamom. Vidiš šta da mi napravila tvoja mama. A dobro znaš da nas se stave u oporuku, sama si to rekla. A šta ti si već krenuo trošit novce moje mame? Ukud sam znao da ovaj dio priča glupost. Znaš šta, Lucijane? Stvarno tvoje ponašanje... Slušaj, slušaj. Pozvonio Ingrid. Nek sad. A pa te skupljao hrabrost. Umrla je susjedina mama. Umrla je susjedina mama. I ti se tako veseliš tuđe nesreće. Lucijane, pa skoro se meni dogodilo. Punici. Evo šta mi radiš, punici. Ako me ne ubiješ, potjerat ćeš me na prosječni šta. Kažu, punica je preminula. Pa kratko je traja. Punice. Strašno šta sve se čovjek mora proživjeti. Kakva noć, Lucijane. Kakva noć, i te slike su svuda. Taj nered. To ćemo sve ujutro spremati. Samo želim leći i zaspat i zaboraviti da se ovo dogodilo. Što prije zaboraviti. Ja, stvarno ne znam kako ću moći sad zaspat nakon svih ovih scenarija. Osim, ako možda ja i ti se malo pohrvamo prije spavanja. Lucijane! Silazi s mene i silazi s kreveta. Misliš da sam zaboravila? Kakve su odmah moji grudi? Oprosti, ali ne zaboravi. U kadu! Idem. Kao vješalica, a nemoj. Ivona! Ali ovdje je hladno u kupaoniku, smrznut ću se. Joj, budalo, dolazi ovamo.
festivalu. Hvala vam što ste došli. Uvijek nam je lijepo doći u Sinj i volimo doći u Sinj, eto, vidimo se. Veselo se čini, a? Veselo se unaprijed.